سلاو ریز بینرین هجا نوروز آوه پیروز به خیراتنه و برنامانو جه کردویزیون جستدین دنگ امریکا لواشنطنی. از جهر وها نوروز آوه پیروز دکم بینرین هجا و ام برنامه افرو به امریکا دست پی بکن. وزیر دروی امریکا مایک پامپیو لروج هلاتا ناوینا جبو گفتگوین لسر اولهیه دگل کویت اسرائیل و لبنانه تدمکی دا کو واشنطن دا خوازا پشگریان نو دکه لدجی گرجیا ایرانه. پامپیو افرو چارشمه گهشتا کویته و بریاره دگل دسر دارن کویتی کومبر لسر پلانن امریکایین استراتیژی و ناکوکین انرژی باغون پشتی کویت پامپیو و سردانا اسرائیل بکه و دگل سروک وزیر بنیامین نتانیاهو کومبه سرداناوی داوی ویل لبنان به کویت دا دگل حکومت لبنانی گفین ایران و حزب الله بحث بکه. سروک ترکیه رجب طیب اردوغان دروجا سه شمه ده آنی زمان گو دوی نیوزیلندا سزیا مرنه و گرینه دادگه جبو ایلیشکری سر دو مزگفتین مسلمانان و کشتناوی پینجی کسان دوان ده. اردوغان اف گوتن کر لی باجاروک ارگلی یا باکوری ترکیه ده هلمتین خواه هلبجارتنی ده. اردوغان اف بیارا کشتنی لنیوزیلندا کریه بابتا سرکی ده هلمتین خواه گوی چند جاران ویدیو یا کشتنی بکار آنیه دیوان هلمتان ده و حکومتا نیوزیلندا جه انقره خواست گو نما ویدیا بکار بینه و هشداری دا گوی گوتنین اردوغان دجبریه که تند لدجی نیوزیلندا درست بکه جه آلی مسلمانان. وزیر دروه یه نیوزیلندا وینستون پیترز گوته گو وی سردانا ترکیه بکه جبو وی مجاری وکو گو دیار دبه اردوغان اف بیاره بکارتینه جبو گو دنگان جه پارتیا خواه آکپیره ورگره ده هل بجارتناده. روژا سه شمه هزن سوریا دموکراتیک ین کو امریکا پشتوانی آوان دکه پرانیا باجاره باغوز کنترول کرن پشتی به صدان ملیتان دولت اسلامی آنکو داعش خورا دستی وان کرن. زانیارین زیدتر دوی راپورته دا. هزن سوریا دموکرات یا برایبراتیا کردان و اوین هزن هپیمانی آنیف نتوی یا برایبراتیا امریکا پشگری آوان دکت آهنگین سرکپتن بسر چکدارین کمالا دولت اسلامیان داعشه دیگرن. چکداره که حسده جباغوز دبیجتن داعش ایدی نما. پیبدار ناوند آراگهاندنا حسده مصطفى بالی دبیجتن هزین وان کمپا داعش لروش حالات سوریا کنترول کرن پشت خورا دست کرنا صدان چکدارن که هجمارکا زورش وانا چکدارین بیانینه. ما زالت مستمر الاشتباكات لدروجن داویه شرن بهیز هبون و هشتا بردامه هجمارکا چکدارن تروریست لدورکا برتنگ ماینه کمپا وان به درستی لبن دست مایه و به صدام بریندار لقادا شری هبون و هاتنه و گوهاستن. لگور نقشا میدان شریکو لسر مال پری فرمی هزین سوریا دموکرات هاتی بلاف کرن دیار دکت گو بتنی دورکو بچوک دنابرا چم فراتو دورین رزگار کرین دستین هزین سوریا دموکرات دا چکدار داعش دمینن. ما زال هناك بعض المجموعات هشتا هندکو من داعش لجهه کی برتنگ خو عاصه کرینه و شر دگلوان دیتا کرن. لپیشوچونا داویه گرتنا کمپی بو. لپشتا برمایکن داعش روبار فراتا و لآلیه که دی سنور عراقیه و لآلیه سیه هزن سوریا دموکرات بچکن گرام برسینگ وان راد وستن. شروانه که حسده دبیجت یان دوی چکدارن داعش خورا دستی ما بکن یان جبینه کشتن. یعنی تنها وسا بيجين باوايكي برجران چاتشما برجران بو اما ان هذا وسا بيجين سلاح سروان الشغلين دوش قار شغلين سلاح قشتي هوالا شغلين سروان يعني وسا بيجين ها بربا دايبون دشي وسا بيجين شتا براني خو وسا بيجين هاتنا كشتن براني خو وسا بيجين ها بريندارن يعني لهر ملكي دانا بيجين شتا نها دور بيش دانا يعني نكارن ذات ملدن دا آبی دایا ملی رژیم دا و ملی مجدا گشتی نها دست مدایا اویج نها ارته دامانا يعني جبوی که بیجی نها نکارن درباس ببن مجبورن تسلیم ببن یا ورنا کشتن یا تسلیم ببن. باغوز حوانگه داویه بو چکدارین تندرین داعشه هر جدما راگهاندنا خلافت وان لسال 2014 کو سی ایکا خاکا عراق سوریا کنترول دکن. کار بدستین حسده دبیجن گرتنا کمپا داعش نراگهاندنا سرکپتنیه بلکو راگهاندنا دستکپتیه کالشکریا مزنه دشار دجی تیروره دا.
کۆمەڵێن چەکدارên داعشê vîدیوên şerî li ser navenda mîdya emaq belav kirin wekû hewlek bû bilindkirina morala çekdarên xwe. Lê vîdyoyên Ajansa Reuters belavkirîn nîşan didin bi sedan girtî û birîndarên Daişê di destên hêzên Hesedê dane piştî çekdarên Daişê li dîxo hêlayîn. Tevî nemana çi gund û bajaran di destê çekdarên Daişê da û girtina Baghosê bi pêçana lapira xilafeta Daişê dête dîtin. Lê bi awayekî berfireh rêxistiya tontirê bi gefeka ewlehiya mezin dimîne û renge ji deverên dûr li ser pêkînana kirdarên leşkerî berdewam bêt. اولي جغرافي بداوي دبي راسته وحقيقتك اما داعش عم بيجن جشتي بداوي دبي ناس چونكو دبشتي دب حزار خليها انا بحزار انسان بيفغرداين حينا كاردكن وروجناجي لهمبر جالين سيفيل بشتي دا چالاكي دبي هر جی دما دست پیکرنا اپراسیون داویه دجی داعش جبری پتر جی 5 هفتیان به هزاران چکدارین داعش و مالباتن وان خورا دستی هزن حسده کرینه که هفرکیه کادیه همبر دست حالات داریا باکور و باکور روش حالات سوریه پشتی نمانا داعشه. خالد فتاح دنگی امریکا. افصالك لسر بيرا عفريني در باس بيا جوهيزا تركيا بآليكاريا تشك دارين راديكالين سوري در باسي عفريني بون ودست دان سر تواهيا باجير وغندوارين و ريخستنا ازدينا سردانا بروكسلي كرين وباندام برلمان وريخستنين سيفير كوم بون جبو روشا عفريني وزيدقافيين جوليتين كرين شروع بكن بريكا سكايبي ما درباري في كومبوني ده باندام دامزرينر يا ازدينا بريز ميديا محمود ره افهف بيفينكر افصالك إيشا سر عفريني يعني دليما قالكي سر عفريني تيشار روج بروج اف إيشا ما بتشوك ناب وبراستي ام وك ام بنابرن الفر ام العفريني دنارن و ام دبينن ام نكاين تشكي بكن ام هندرون يعني تشتيقو هاريكي أنا مكارن بكن أم تون برلمانا بلجيكي وما فايل كامل ما حضر عندن فيديوهات بحمونتي هاكاتا ما حمو حاضر كرن أم تون براستي سيشار برلماني بون وقالك جي بربرسياري ما في مرو فالور بون سازي و بشي ما وضعي سيفيلا العفريني مجوار حمو بيشكيش كر تشاوا اف سيفيلا تعدل واتي ابصالك كلتن رواندن يعني حتى انا روج بروج ام ريخسنا ازدينا قالك فيديوهات جمرتين قالك اخبار جمرتين روج بروج جمر اخبارتين خلك رابينن خلكي شخانيه وادر تخينن يعني دوكيومنت قالك جبرهاتنا تقريبا صالك دوكيومنتي هري مهم فيديوهات تشاوا الخلكي تخينن تشاوا إهانة وادكن أو ما حمو كير فيديو تقريبا 10 دقة ملور حمو بيشكيش يواكر براستي فيديو أو ديتن فيديو قالكي بي إيشيان جبرغو فيديو جي بزحمتيش عفريني درت كابن يعني يعني خلك نابين حمو ما دقهان ما يعني خلك جهب نور تشان جبرولو قالك تشتما بحث كرجي تشاوا تغيير ديموغرافيك تشينج تشيد بالعفرينه تشاوا خلق حمو انا تقريبا سير بخلكي دركتنا بنابر بون المخيمات در دور عفرينه وخلكي عرب قصنا خاني خلكي حتى بزوريجي خلق خاني وادر تخينن وهنا جديد تخن خاني وادر بله رخصتنين مينا رخصتنا لأوروبا في صالك درباس بو سر عفريني يعني چالاكين قوب في أواي لغور آگاهی انت چاوانه ام بیجن بکر هاتنا وان چی د روشا كله د تشتك نهاتي گوهرتن هر عفرين روشاي ولويه وكخيه وتشتا گوجي انه هين بردوام دبه اف دس درجه يا گو دبه گوهرتنا ديموغرافي بردوام دبه لي كار وخباتن جو مينا رخصتنين مينا رخصتنا و جو دبن جبو عفريني چاوا چالاكي دبن براستي انا ديسا يعني بري چند روجا قال لك مش الفرتشي بون يعني تشتيقوا ام كارن ام درت كفن شارع ام دنجي خد هلدن ام صورتي خلكي الورد هلدن حتى خلك جي ببينن تشي الورد دبا تشتيقوا يعني قال لك مش تشيبون ام وقت رخصنا يزيد اجي ام تشون ام تبلي مش تشيبون وقت چالاكيات دوجي ام تشون دل برلمانا بلجيكي براستي افي يعني ميديا وقتهن بكسين بربرسي اوروبي وقتهن بوان رودين ياون هنوان دبينن
داخوازا وچی هون چت خوازن او اف کسانا بکن جبو عفرینه يعني ام بيجن اليكاريا ابوري به مثلا اليكاريا لوجستي سياسي به ون چی جوان دخوازن جبو عفرینه يعني تني بس هون شروع دكن روشا گو چید بالعفرینه داخوازيا مي هاري جرينج بشي ضغطي بكن بعد دولتين مظن او يعني تي تاثيرك بكن جبو اف داغ ترجع فيني دركب هو اف هيزن ولو اكستريميست اي اسلامي اكستريميست جعفريني دركب ندي خلق فقر مالي خوا اف داخوازيا من يكيبو داخوازيا دوا اليكاري ايش خلكير بشي نجبرقو خلكي الشهبه يعني وضعي واقل كي زحمه اليكاري جوار حوجيه دحمي الياده ودي ساجي بهتر دنجي خلكي بجهينن يعني دريا مدى بهتر دنجي خلكي عفريني بجهينن حمو دولتين ابن التويج بو كارب تشكي جو عفريني لغور يعني امبيجن سربورات دانو سندنات بفيرو شاغو انا دبي چاوا کاریگری چاوایل سر امبیجن رخصتنی سیویل و سر حکومتی جی حکومتین اوروپی وقتی هنوان دبینن چل برسوا وان چی او چاوا دبینن و مثلا هانی دانو سندنا گوپیر دکن تنی بگوتنایی یان جی تشتکی هی مثلا بیجن د پیواجوی د جبو گو تشتکی باش بکرن جبو عفرینی براستي ما مستعنا وقت ده وقت يعمل برلمانا بلجيكي بون بشتي ما فيديو خوا بيشكيش كر براستي يعني حمو ساكن إيمان قالك جوا حسب شعبي واكت سر فيديوهاتي بوديتن وبراستي قالكي آري كاربون وجمر بوتن قودوي هون فيديوهاتش حمو برلمانيار بشينن أمي تشتي يعني أم كاربن أم بقهينن وقوتي درك دي درك بلنتر كارب تتأثير الوضع بك أمي بكن جبرقو براستي قالك جي وضع ناس نذكرن يعني وقتهم قلت فيديوهات حمو خلكير در نذكرت إنه وقتي أوج مرد هاتن وقتي ما حمو قفرة ما دا برد شعبيوا براستي يعني ساكني مان وحمو حسب شعبيوا كت براستي فأمجي هيفي دكن قو أوجي كاربن وقتي دنجي ما بجهين درك بلنتر كاربن تتشتي بكش بو عفريني و أفجي هي بيامية. بله ميديا محمود اندام دام زرينر يا ريخستنا ازيدينه قال لك سباس بو بشداري بوناته بمينت خوشيد. اف مهدب سالفگرا ایریشن لسرباجار عفرین جالیه ترکیه به آلیکاریا چکدارن رگبری ین عرب سوری ده انجام تندتجیه دا به هزاران کس رویان و نهال پارزگاه ها شهبارونشتینه. پیامنی را دنگ امریکا نوروز راشو در باره چالاکی این سالفگره اف راپورت آماده کریه. براست هاتنا 18 آداره و هزاران شینی نفرین لهرما شهبابونه پنابر خو پیشاندانک لدار خستن خو پیشانداران بری خود دان ناوندا تنسیق یا روسی یا باکور حلب کولگوند کشتعاری این نافچه شیراویه و خواستن نامه که را دسته بکن. عفرین هات داگر کرن ده هبونه دولت وقت روسیا هاتنی ویش بو وقت بین آخی سوری روار رزگار بکن نه وار داگر کرن ابا بکر یعنی بر پرسیالتی و هیا وين دولتك جرانتور وين دولتك مزن وين تم هر دویم و جای خود مجلس امن داگرتیه جا ارکی ویا ون هاتبونه و سوری نجبو سوری وار داگر کرن سوری وار رزگار کرن. دخو پیشاندانا پنابرین عفرین دا سلوگان و پانکرتین شرمزار کرنا کریارین ترکیه و کومین چکدار هاتن بلند کرن هر وها خو پیشانداران جبو و گرا جهوارین خواه بانگا جواکان اف دولتی کرن. بود سالك ام دركتنا مج عفرينه ام هاتن وك ملت عفرينه پیش مقر روسيا من ما تسليم وانكر المسوغري خال عفرينه ام بيك بينن ايدي بس بدنجي بدولة نوفنتوي وك امريكا وروسيا حيانها بدنج مانا الهمبري عفرينه لكن في دولتي عالم جشتي لماذا نرى وصادك اما في ملتي ما بندسته وكسب ماذا نوكي وامجي دخوزن بما دنكن في علامات شد بيني ام تبع سكن شدكن ام قشتنا عفينه ام نكون عن عفينه هل سبب شيء در خصوصا تركي جراك روسيا وبليزي افيار روسيا قال ما يقولوا فينا بريارا وغرا عفينه دايا جبت بجا غاف نوفيجي جو سيرفي اساسي قال ما اسرائيليه قال ما افيار وقت بريار دايا بحمو اذا خوي وين مداخله روشا عفينه عفينه رزقار ام دخوزن ام بفتلن عفلينه
و ام جد دولت ترک و چته دولت ترک دخوازن ملوج عرض و ملک ما بکشه و بس سالک 7 سالک سر مرا در باز بی ام لشه با رونشتنه ام بهویا ام بفتلن عفرینه و ام بفتلن و ام دخوازن دولت نوتوی دولت عالم دولت انسان باند کن ملاش خار القلم ما بنرن لسر پیایه و ام که بفتلن عفرینه و ام که بفتلن عفرینه نوروز را شدنگ امریکا حریم شهبا نها دما نوروزی یه گو بسر نا آرامیا هرمین کردیجی لبلگل کرد شاهیا نوروزی لدار دخه لکوبانی شاهی دبن و چاودیریه که اولکاری باش لنوروزی دبه داگو کاربن شاهی باش لدار خینن پیامنیر ما محمود بالی جکوبانی اف راپورت شاندیه لباجار کوبانی آمدکاری جبو نوروز تکرن جل و برگین کردی و خملا کسکسور و نیشانا نوروز تین هلدان ولاتین باجار کوبانی جدنگ امریکا را آنین زمان گو نوروزا هی سال جبو وان تایبتمندیه که خواه هیا جبرگو ده همان دما هاتنا ججنا نوروز دا لروجهلاتی فرات داعش بداوی دبه نوروزه که بدن نوروزانم تایبتی جبرگو داعش ایدنا خلاص بو تالیا داعش ها 5 سال نه و داعش ایدنا تالیا خواهد نوروزه که پر خواشم میزش بر بیاوی جالی خوا تواهی هیزن اولهین گریدای ریوبری خسر لهرما فرات کتن آمد باشی و لطاخ و کولان دور بلاف بونه تاگو پیشبری لپیش رودان تروری بگرن و تایبت پشتی گو داعش دنامه که خدا گروپین خوین رازایی لدور آگهدار کرن و دست به چالاکیان بکن هر سال یعنی نه تنه عید یعنی روز چه عیدی به چه شاهی هبه تحضیرات ما هر تم دباجیر دا شبو مشکلاش بو ملت ما دوم یعنی هم دخوازن کو امان دا بین هنگو هنی وقت کو بینا کو گوته بود داشت بیان درخواست بون گوته بود نما انتقام ببن خیال او خلای می نایمد باجاران دا نه ناف کرمان جادا یعنی ادیم افتشانا و صادقن جبو معنوی ملت بشکینن هم دخوازن معنوی ملت ما هر تم بلند به حتی نقطه خون جان ما دایو حتی هم د باجار خود جیان دکن برای تجاری کس نترسه نوروز لکوبانی هر سال به آرامی تی پیروز کرن و 3 سالان دوی روژه دا رودان تروری چه نبونه لیتوی ویجی هشیاری گرگه تا گو روژا 21 آداره بخوشی درباس ببه هیجای گوتنه گو پیشبینه هی سال لکوبانی نوروز لده دوران به پیروز کرن آزار و آگر نوروز گر و بلنده لی نوروز هی سال تایبتمندیه که خواهیه جبرگو نوروز و داویا داعشه محمود بالی دنگ امریکا باجار کوبانی هر سال لباجار وانه جمارکا جنان کم دبن و آماده کاریان دکن جبو ججنا نوروزه پیامنیر دنگ امریکا عارف اصلان سردانا وان خانمان کریه ججنا نوروز لوانه هر سال لبرکله هاوانه یا دیروکی به تبلیغونا 10,000 کسی آوای که جوش تی پیروز کرن. لگل جبو نوروز چند روزمانه کلجانا نوروز جی دست پیکریه. جنین کرد جبو د ججنه دا لخوا بکن دست به چکرنا پوشی و کراس ویستانا کرنه و هر وها جبو زلامان جی شلو شپیک تین آماده کرن. کومک جنین کو د چارچوبا آمادهکاریین ججنه دا دمالکی هاتنه جمهف لگل ستران و گوونده آمادهکاریان بره و دبن جنان در حق آمادهکاریین خو یه نوروز دا نرین خو ها آنین زمان و هر سال هم هد کن هم را بین کس کو سورات چید کن درستت کن کار نوروزا خواهد کن بریتانه یا بابو با پیرین میا اف جنین کو پرانی نشتجیهین گلی قوالی جلمرگ آنکو هکاریینه جور کوچی وانه کرنه به سترانا گلی قوالی کوره دست به سترانان کرن
جنا بناوی حنیف دومان آنی زمان کو گلی کرد دناوا روژه زور و زحمتی دا درباز دبه و هر چند کیف وا نخواش بجی اوه دیسا بجوش نوروز آخوا پیروز بکن. دلمه نخواش بجی اما دیسا هم روژا خواه ناهلی نم بجی ایلا هم دی روژا خواه قطلا میشکن. چند سرمایاسا خواجی بکن هم دیسا گوره حرکتا خواه قطلا میشکن. سلاو ریز با همی بسرمان همی حفظ و زندان و یت اصل گروه آجیا و یامه هم گله پی کیف نخوشن. هر وها جنان با پارلمانتر HDP جلمرگ لیلا گونا 132 روزه د گروه برچوبونی دایه ستران گوتن. نصیبه دومان جه همان هستیم خواه آنین زمان و گود کو او جه چند خواه پر حز دیگه. مثلا به همی کس که سر و زرین منه مبو نوروز چکرینه یعنی هم گل حج نوروزت کن هم گل حج کردینیت کن هم گل حج کلترا خواهد کن. مهبون قوال جشن نوروز لگل کرد پیروز کرو هیویا روژن آشتی آنی زمان. خودی کیف خواهشی بداد ایشالله با بتینا گل کرد ایشالله. سلاو رزین مبوا همیان ایشالله. خدای کیف خواهشی بدست سرکتم بیت ایشالله خوشی و دل خوشی و براتینی آشیتی بقاطی ایشالله. زاروکین کو به کافی و جلو برگن رنگین هاتن خملاندن لبر ستران مازن خورا گوون گیراندن. آماده کارین جنان و گوون داوان دیمن رنگین درخستن هوله. لبنده کو نوروز ایسال لوانه د 21 آدار دا جار دین لبر کله هاوانه به تبلیغونا 10,000 کسی وره پیروز کرن. عارف آستان دنگ امریکا وان. دسیویه که وی مهیده وی هلبجارتین نافچهین لی ترکیه دست پی بکه و نها چالاکی بردوام دبین جعالیه همو پارتیین سیاسی کرد جی جعالیه خواه آماده دکن جبو گو درباسی ناف وی هلبجارتنی ببین هفکارا ما اوزلم یاساک به ریکا سکایبی هپیوینک به پاریزر و انداما پارتیا HDP لی باتمانی عایشا اجر باشران کریه. پارلمنت HDP یا الیه و بردفکا کمیسیون حقوقی یا HDP بریز عایشه اجر باشران هون خیراتن و شنامه؟ دنباش برز باشران باشران بردفکا کمیسیون حقوقی یا HDP لگوردا خویانیین و لدمن داویه دا لسر پارتیا و گلک زخت و ایرش زیده بونه لگوردا خویانیه ونجی ورده بی گلو هون چما وقت پارتی سیاسی نکارن کاری خون بکن و هون گلو کارن هنگ آگاهداری بدن ما لسر و زخت و ایریشان لگوردا خویانیین و از پس سری ده از تماشاوانه تواب رزداری سلاف بکم یعنی براستی اف دمک دریج ایریش گران لسر HDP بری هفته حزیرانه هلبجارتنا پارلمنتریه جوی روز حیا ایرو یعنی نزدیک 4 سالایی ایریش گران و مازم لهمبری سی پارتیا مپکتینن ایرو هزاره خبرکاری می پارتیا ما پارلمنتری ما سروکی می شارداریا زندان الرهین هاتن گرتن جبرگو ام و گرتنا مجالی حقوقی و از وقت پارزر کیجی بیجم مرن کاره به اف گرتن اف بنچاف کرن یا جی اف جزای گل تین داین حقوقی نه اف تب اصلا جبرگو HDP آلترناتیف نویل هم بری به سیاستی رهین گرتنه بریز باشران وکی زختان و ایریشان ام بیجن وان دمی مها داویه دا چن اندامه و هاتیه گرتن و ایریشین به توندی چنه؟ یا راست اسکارم چن مینا کبدم جبرگو اف ایریش پر ویگا از هجمارا و بیسات نسادش یعنی هجمارا ویجی حیاگو قیس گودگیمه تاخا ناگیمه هندک ناف راست يعني ايجو هاتن برما بيجاب صداها بالي ما دفيدا ما داوية هاتن بنشاف كرن ودي سنة وادا
اف روژه داویه سه روژه ده دو حب هفسروکی ما نامزد هفسروکی ما شهرداریا ای بالقصر و ای ادیامان نفچه که ادیامان هات من چاپ کردن پیب گریدایی هفسروکی ما ای باجارا ای پارتیا ما هاتن من چاپ کردن هاتن گرتن جبر گود خوازن گو ام خباتی خوانی کارم بکن هر روز خودت کردن بسر وزیر کاری هندور و دیسا به جمهور باشکانی هر رو لسر پارتیام زهتا بیشن تهدیتا میتینگ خودتین سر زمان و دعوا بدکن بچعب کرنا دکن گرتنا دکن اون تی بیراود اوش دمکنیز بو مخواست کو عمل استانبول و آمد و باجار دی مشکی بکنج بو حوالی ما گو ایرو چالکی گروا برچبونه دنه وزیر کاری هندرو داخویانی خود گوتنی خود گو از نایلم گو ماشینن و پلیس ایرو ترکی وقت تعلیمات که گرتن برز باشران وی دمی داویه دا وکی وجی گوت هلبجارتنین اوسیو که آداره دا هلبجارتنین حرمی پیکوره لگور شوپاندن و چاپامنی روزانه سرکمار ترکیه رجب طایب اردوغان و به تایبتشی سرکی هندر سلیمان سویلی لهمبری HDP و اپوزیسیون ده داخویانی اددن لگور و Armanca anko sedema ve siyaseta ve vi siyaseti çiye. U dınavvan erişan u hılbijartın anda tekliyek heye. Ya براستی جی ایرو ام د دیروکا ترکی نزده بنرن البجارت نه دیروک نزده بنرن هفته حزیرانه 24 حزیرانه یکی مجداری دبال بجارتنا تمامی ده سیاست AKP مینا به البجارت سویه که اداره بو هر بری البجارتن که ایریش گراند پکتینه هف سروک مدگره هوا خباتکاری مدگره ایریشاد به چالکی مدکی ایران متخازم گو مثلا بازار چالکی پک بینن ایریش چالکی مدکن يعني به حقوقي چالکی ما قد خد کن و ایریشا پکتینن اصلا خواسته کا واوی البجارتن ده اوج زانن گو ایرول ترکی لسريد جي لكردستاني لباجاري كردستاني سركفتنا مزن ويا HDP به ودي سال لباجاري التركي يعني جو ايرو جوهرتنا تشبه دفي ده رول ميسيوني HDP اي هري اي رول ميسيوني وي هري مزن HDP وي به ايرو جو AKP واتفاق خمه بزانه جو اقتدارا و بتنكرنا ما بجريداي به البجات ناسيويه كي اداري مينا حتى حزيرانه مينا 24 حزيرانه وسركتنا مزن HDP به او جي بايسانن تخازن جو ام پاشکا باویژن خوازم گو گل به پسیکولوژیا گو ایرو اف ایریش پسیکولوژی کود ماشین خوازم گو گل استرسن دو قدور بکن گل بترسه و نوا کارو خباتا ده جی نگره دیسا ام پاشکا باویژن و او بسر کن راست برز باشران امزانن کاری و گلک پره و هون به دهلوستک گلک مجولدانه لگ ام گلک سپاسداری خود کن با بشتر بونا و سلاو رزه خو پیشکش دکن سپاس خواهشتم باشور دورا ماماک لناوندا انقره دورک پرا به خلکن جنتوا و اولن جواز پیامنری دنگ امریکا لانقره درباره رونجوان ماماک اف راپورت آماده کریه لتواهی انقره 25 نافچه هنه دناو و نافچه انداجی یه هری بالکش نافچه ماماکیه ماماک نافچه اکا کوزموپولیته لهر درین ترکیه و هرمن کردان کوچ کرتیه جعالی اولی دا سنه علوی جعالی نتو دا ترک کرد لاس جعالی پولی دا خزان و دولمند هر جوره قسم جواکی لوه داره هنه اف در 20 ساله دبن دستلاتیا شهرداریا AKP ایدایه لی نامزد CHP Adnan Demirci edi şans nade namzede AKP Mesut Köse و داد زانینه کو همو گیج آنا اوی نشان داده. sadece Cumhuriyet Halk از نبتنی بربجار جهپ ما از ده هماندم دو بربجار حوالبندی ملتم روشا هری مامامک اوه هندک بربجار حوالبندی گل در باسی هیلا حوالبندی ملت بونه از جه همو بشین جواک دنگاور دگرم و امن حال پیشیا وان خویا دکین. پارتیا باش و پارتیا دموکراتیک یا گلان HDP لماماک نامزد در نخستنه.
her du partî jî ji bo serokatiya şaraderiya Mamakê piştgirî didin namzedê CHP Adnan Demirci. İyi Parti olarak biz وەکو پارتیا باش ئەم ji bo berbijarên Encûmena Şaredariyê bejdar dibîn. Newzetê CHP berbijarê hevalbendiya millet e û em jî di nav dayne. Partiya Baş û Partiya Demokratîk ya gelan HDP û ji bo endamtiya meclisê jî deng dê bidin partiyên xwe. Pênc meclis üye me hene. Em dixwazin ji bo wa alîkariyê bikin. Alaqa gel zehf baş e. Li vê gal me maqî qasî got em xebatkariyê dikin ti partiyê dî nakin. Vê gal li me maqî de tenê HDP heye. Partiya Sadetê jî li vê navçeya Mamakê gelek bi xwe ewle ye. Namzedê wan Seyîd Karagülle dibêje em bi projeyên xwe derdikevin pêş. Heta niha hiç namzedek jî wek me proje eşkere nekirine. Li Mamekê bi tinê partiya me alternatîva rastî hene û şansa me ji her du berbijarên dî pitir e. Em bawer dikin em dê li wêrê serkeftinê bînin. Li Enqerê qiseke tê gotin ku kî navçeya Mamakê da serkeve Enqerê jî dê qezenc bike. Ev encam wê çiqas rast be an jî nerast be. Roja 31 Adarê tê diyar bibe. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere. Ev jî çîroka erkan êlane got karê bavê xwe yê ji 30 salî ve berdewam dike û nahêle got ev kar winda bibe tevî rewşa zor û zehmet li Tirkiye bi taybetiya aborî hîna jî jiyan berdewam dibe. Ketkarê bi navê Erkan Îlan li navçeya Ok Meydaniya İstanbulê di kargeha werîsên Pola de dixebite. Îlan tevî sê hevalên xwe di vê kargehê de kar dike. Karmend Îlan pîşa bav û kalên xwe heya roja îro berdewam dike. Di zarokatiya xwe de di betlaneyan de ji bo ku pêdiviyên xwe bi cih bîne dest bi vî karî kiriye. û ev 3 sale vî karî berdewam dike. Îlanê ku bi salane toza vî karî kişandiye hinavê xwe tevî sê hevalên xwe yên din bi dilxweşî û bextewarî karê xwe dikin. Her çi kes krîza aborî bandor li ser karê wan kirîbe ji bo ku bi hev re bûnewek malbateke û bi hev re xebat dikin keyfxweşin. Erkan Îlanê ku ev 3 sala vê îmalatxaneyê dide xebitandin behsa vê kargehê wiha dibêje. İmalathanede Evel pêşiye bavê min e. Bavê min û hevalekî wî 3 salan berê bi hevra ev karxane vekirin. Beriya niha bi çend salan şirîkê bavê min biryar da vegerteve bajêrê xwe çû. Piştî we me bi xwe kar kir. Di van salên dawiyê da guherîna şert û mercên bazarî û krîza aborî li ser me çêbû. Lê bi awayekê em hewl didin li ber xwe bidin da karê me berdewam bit. Her wiha Îlan li cem werîsên Pola di heman demê de nixwemandina plastîkan jî dike û Îlana xaftina xwe wiha berdewam kir. Biz çelik halat imalatı ve aynı zamanda çelik halat... Ji ber ku karê me bi hesaba dolar ye, tu bixwazî ya nexwazî li dema dolar bilind dibit, ew jî di hêla neyînî da bandorê li ser me dike. Ev yek bandorê li ser karê me dike. Heya ji destê me tê, em jî ve hewl bidin bi vê yekê ra di nav kardariyê dabin û karê xwe berdewam bikin. Îlan dibêje ku ew ji tayê ku cil li ser tên raxistin bigire, heya werîsê herî Stûriyê ku pê wesayî tên kaşkirin çê dikin û ew demeke dirêj e bi gelek kargeh û fabrîkayên cur bi cure dixebitin û dibêje cihê ku em lê dixebitin wek malekê û wek malbatekê ne. Dema em pere qezenc bikin bila hinek jê neyên perçikandin. Em botanî, Deng Amerika, İstanbul. Li Amerika, Wilayeta Nebraska Wilayeta herî binavdar bi garisan. Kamîreyên dengê Amerika serdana kargeha bi navê Preferred Popcorn kir û zanyariyên zêdetir li ser garisan zelal kirin. Sam Krug nifşê duyê ye ku li Preferred Popcorn kar dike. Preferred Popcorn kargeheka garisaya li Wilayeta Nebraska. Li vê kargehê her 12 xulekan tibabeka garisan tê çêkirin. Pişra tên taqîkirin ji bo kwalitiya wê. Oh, I eat popcorn. Ez garisî 5 caran di her rojekê da dixwim her ji spêdê heta êvarî.
پروسەیە چێکردنا گارسان gelek قۆناغن wê hene. Qonağa yekem ew e ku garisin herî baş bêne çandin. Cudahiya dinavbera garis û genimokî genimok pir binişaye. û tîvlekê qayîm heye wil dema em têkilî avê dikîn û germ dikîn hin germ dibit heta tîvlê wê bipeqit. Nebraska wîlayeta herî baş e ji bo çandina garisan. Keş û hewaya wê dihêle garis bi kwalitiyeka pir baş şîn bin. Andrew McHarg temenê wî 9 sal bû demê ew fêrî çandina garisan bû û hajûtina traktoran. Ew garisên xwe difroşe vê kargehê. Em herdem garisî heta 480 peleyan germ dikin piştî têkelkirina wê bi ronî. Ev e pîvana kardariya rûnê güza hindê ye. Ev e tiştekî baş e. Ev e coreka garis ye tu dê bi tinê di nav filmên sînemayê da li seranserî cîhanê bînî. Kargeh dendkin garisên cora û cor difroşin da ku bikir li gor heza xwe hilbijêre. Ev e wekû pelîtank e, wekû bal bûye hene û ev ye mezan diketin û navê wê kuvar ke. Eger tu bixwazî keremelê durist bikî, divê hindek tiştên dî lê zêde bikî. Digel keremel be yan bê wê, Emerîkî zêdetir ji hemû welatên cîhanê garisan dixwin. Desteya garisan ya Emerîkî dibêje ku di sala 2018 de zêdî 14 bilyon litrin garisan li Amerîka hatin xwarin. Lê revîn zanin tij Nebraskayê berî tu wervê de xelkê wê de bû, tilwê de mezin bû. Ew tiştê got li ser raportaya derketin mesela garis û navdariya garis di wê de dirgot yanî cihekî gelkî taybet sindî. Rasta Luqman xwe Nebraska navbange bû garis û her dira tu çiyê wêneya garis dibînê yan wekû yariyên garisan lîskê garisê heye. Bez bi rastî jî garisê herî xweş li wê wîlayetê hene. Ji ber ku li wir tên çandin û tên belavkirin li wîlayetên din jî li Amerîka. Belê. Bînerên hêja em giştin dawiya vê bernamê heya bernamak dinê bimînin di xêr û xweşiyê de carek dinê Newroza we pîroz be. Her şad bin.